sutay awan ragsak kental na biag tay napngandagan sen ken riribo ngem di masubot na tay ni Kristo aman lubot inda tunat biag na ijay Kalbaryo ayat na nakmarik na anyan na kaskas daaw ti ayat na indaton na ti biag na tapno intay marik na iti nakaskas daaw nga ayat na idi inawat tayo nagtungpal tay bilin na anyan aragsak ti intay narik na when iday dayaw tayo tadatay sinubot na indaton at biag na ijay Kalbaryo ayat na nakmarik na anyan na kaskas daaw ti ayat na indaton na ti biag na tapno intay marik na iti nakaskas daaw nga ayat na agbyag kay ngarod ita akas iti panggep na talikudan tay ragsak na'y grupungan di tay kumasumina ituloy tay panag na indaton at biag na ijay Kalbaryo ayat na nakmarik na anyan na kaskas daaw ti ayat na indaton na ti biag na tapno intay marik na iti nakaskas daaw nga ayat na